Los parents ero paesans, oui, me dintino pizza toborio, a che fo che mon paire era più masù che peisan. Me ero a sun conte, andavo a fare de giornadas a Drezzo a Gauzo di Cantruavo. E la mamma s'occupava del bestiale, me cantera il momento de fare del grosso travaglio di lavoro, perché la pizza toborio, lo papà demorava. E de che si podia venire sul lavoro? Facevo un mussí de tot, de vacos, una vintena de fedos, qualque porc, l'essenziale era aquí, qua. E voi avete ripreso a che lavoro? Oui, reprenderia aquel lavoro, si cosa del zoom che sui vacos taperi lo malafuraide, si utilitzat de tot basardà, a che fo che ha pres metteri de bestial giove, e in 63 me lancieri mosidi la cultura del tabac. Nous puteți contar co? Così avete avuto l'idea di fare co? Mi si dedica alle poco mancavo de tabac e in las comunes, particolarmente a Sentes, aquí avevo fatto de reunions, cercavo de paisans, cercavo de cultivatori qua. E mi cal dire che io ja n'eri pa, me lo vel frai Janet en aquella reunió e après me donet lo detal de ce que s'era passat. E io come m'havia queruto cambiar tot lo cabal. Ieri potevi assaggiare un anno, assaggiare, e ho marcet tre bien, e i prenderi gust. Mi cal dire che sulla pizza toborio che avevo 10 taros. Quello tabat che mentirete. E lo plan d'un begno? Lo facían. No fornixeu la grana, e facían lo plantú, e vos veureu, si us prene, m'han fet la grana, era talment fino, talment grosso, o che divignere spazzamai così la semenaven. La mettiam dentro una rosura d'aglio, e per la mesclar, che io surtout pas fai lo turbiglione della rosura, la mesclaven come co, e semenaven in tarrosent, e la cataven amb el sable. E era reglamentata co? Avui, pla reglamentat, memes. Avui, così vull dir, calia fai de cant plantaven, calia fai una declaració de plan, plantaven únicament ce que havien declarat, e aquera talment controlat que nos contava un meme los pes. A l'etara hi anava una trentena de mil pes, plantaven 10, 15, 20.000 pes de tabac, en fent com... Me demandava pas penible, me bravament de treball. E nu puteți dire dins una annada così ancora cosa si seminava, tutto co? Semenaven a co, lo plantù lo facien lo zon de Sant Josep. A com ho dic con? Se te diré el 29 de març. Replantaven a co al debut de mai. E en principi sul camp hi demorava 100 junts. Recoltaven a co al debut de setembre. Co demandava bravament de manutenció, evidentment l'alfeglio l'almacar lo men possible. E così si ricoltava la mo? La prima d'annada ho feren a l'amo. La prima d'annada, per vuol dire, muriate, jo ne per a fotre. Planteri 6.000 pe de tabac, all'epoca c'eri 500.000 d'argent. L'annada després planti 10.000 pe de tabac, c'eri 1 milió. L'annada després de planti 20.000 pes, c'eri 2 milions. E per far secar? Per far secar lo queria pensar. Encara no recolto che, si vuol dire, ecco, demandava bel cop de manutenció, se faceva el treball com cal en temps volgut,
aquero pla robuste. Me, se ho faries per al treball comunal, eres penalitzat tot de suite. Lo que haria dintre l'home de mai aquí, lo facien secar, m'eri procurat un higromestre, perquè aquera, sobretot l'humiditat de l'ert que trobava bravament. Caria faide de curent d'ert, me passa l'ert era humide. Et après, on t'a quoi parti au quoi? A la Seita, al governament. Veniu Luquerre? Oui, oui, lo venia Uquerre. Et vous, à quoi parti ici en Brac? Ah no, no. Sul pè de tabat, i no queria deixar de 12 a 14 fiellos. Me la primera annada, encara pur complicat, me'n fent que n'havia pres l'habitude, agazzaves a fiello basso, la che si trovava di l'allineament en nau, facia la UECM. A que fou que piei havies leu comptat, L'ocupaven, m'eri procurat in motocultura amb una rese che l'occupava per la costa del pè e me mettengi facia un'entaglia. A que fou que piei facien pas che l'engrucar a de rans que havien timbrats dels bastiments. E aquí demorava del mes de setembre i demorava cosa a la fi de novembre, per aquí. E après d'aquí le fiallaven, me din cada pè caria faide atendeix, que dia pa de vestisos, 3 estats de fiallos. Tiraven el fiello basos, els medianos que apelaven, e el fiello de la punza. La caria metre a part. Et la migliore era la del Naut? Ah no, No. la migliuno era la de Pelmiez. Dal de Pelmiez. Et est-ce qu'il y avait mai d'un meno de tabac? Dins la regió, oui, n'hi havia mai d'una mena, ma dins la regió no, i si plantaven a l'època, plantaven paja de tabac bru, e après s'era metut a nos fai de plantar de tabac blun. De tabac blun, la cultura era per la mema, després era molt diferent, me'n fem pas, mai ni menys. Et cours à quoi ça restait et perché à quoi ça restait? A cosa restet, jo una feria pendent de 2 anys, el xico que seria la retreta, i a cosa restet pau de tens après, amb la política antitabac, perquè, bon, vos avui ara i francament que, bon, plantar de tabac, me voli pas citar de flors, m'eri placutat. E dico que jo m'era estat arribat a de fumaides, de lor fai de fumar molt recolto, sense sang que se'n avisés. A condició de triar el buon figlio. Queria conèixer el figlio que correspondia per fumar. Et à la fin de la récolte, qu'il y a un baucha de monde per faire tout au corps? Non pas. Non? No facien una copa que n'altres. Se, come venivo a dire, se prendias la raccolta en un memburgut, volia pa. Ma se ho facias così che sia, eres penalitzat de suite. Un'annata che ho fatto una tempesta, che m'eri procurat un tunnel amb una base de plastica. Bé, la tempesta m'ha correstat la base. Fer un munt de tabac dins la finyal, o sai que sur 4 o 5 mestres de l'arze, sur 2 mestres i mig de nau, 3 mestres, com lo hi meteri a voler per res, per macat, per la qualitat si la mem. Me repeti, caria fai de co, cant era el moment. Dic que jo podia treballar el tabac el matí i el ser lo podia per pistuca. N'aprenent de causa. Se la raccolta pel camp l'havia esmenada com vocal, una annada amb mon papà, dins la meva jornada triaren 5.000 paia de talat. Bon,
la recolta di gioco, passava com... Et la semenza dell'annado d'après, la podia prendre sur la de davant o la calia grumpar? Ah, no, no, la semença, la grana, la no fornició. Cada annado. Cada any. Fa que se vous podias pas arrengar tout seul. Ah, no, no. E per de què? Per empatar el tràfic. Atendere. Bon, que, normalment, cal lo controleur, se'n pot dir lo controleur, que és tot un tecnicien, car hi ha pas que veig una flor dins el camp. Si veig una flor, automàticament eres marcat, te pia la recolta, que tornava a sortir. És a dir que cal hi ha pas d'eixa florir. Car hi ha pas a florir. E això era per causa de la reglamentació? Un mossí per causa de la reglamentació e un brave mossí pel desenvolupament de la planta. Se deixas evitar la flor a que tira de saba, l'alfell ja grandís bastant. E en MMT fazies aquella activitat de batatge o après? Ho faig jo, m'he estat arribat, ho faig de més temps. E anaves lluent? No, posta, no, de molt a venir la regió. Bueno, en 59, l'annada que c'era per mi de conduire, l'annada que feia el più fort, anarem començar a descudre a Sant Ferriol, el juny de 100 anys, el 24 de juny, escudere naval, se passa que un mes i mig, 2 mesos, poi vengueren a escudere així, e anarem fent el patrono volia enviar a 7 tonnes de randon dins l'autoluara i volguérem anar el 3 de setembre. La data era più forta que la d'ahir. Est-ce que avez remarcat que el temps ha canviat, la meteo? Avui. Us podes parlar un poc d'acord? Avui un cop era, surtout per la missa, ho faig el temps, poi la recolta del vinyou, tandis que lluei, uns un plou, uns un occupa de tot parell. El temps és pas sûr com era a l'època. Les saisons són més marcades. Oui. L'annada que vull dir que anaré a començar a ser Ferriola, i demorarem, perquè sai que si una quinzena o 20 s'han treballat, passat 4 o 5 de pletza, me la hi tornarem a partir. Perdó, los dictos marxen tots junts? Quan diuen a la Sant Martí hi haurà de vi o de causes com tal? El proverbio, per Sant Martí l'au col tupí. Et la lengua d'oc, l'avais toujours parlada? Ah, oui. Los parem parlau per Jacó. E come vos dicevo, non sono che mettere los pesi alle scuole, così è finita. Alle scuole parlavano anche francese. Mais baiser que l'avais gardado. Oui, bien sûr. Parés, amb un musí d'accent, amb mi. És veritat? A vos? Et quand vous fait plaisir de trouver quelqu'un qui parle la lengua d'uei? Com me deia, però que és diferent. Mais cercas de monde per parlar un peu de coach? Pas especialment, no. Me'n fent se ne porta l'uviais, parlarem più en patuès, en lengua d'oc, que en francès. Sé el que és en faso. Et vous avez senti parler de l'époque que les enfants étaient punits à l'école? Mais où s'en estat punits, No, mais per la lengua, Ah, no, per la lengua. Per la lengua, lo mestre, senza mai lo mestre, bestia de mi patrone, senza mai lo mestre, non si entendió, allora aquí, sa que no rappelava l'ordre. L'avais conegut, encore. Ah oui. Mais punit, carrément, non. Mais reputégable. Ah, ouais. Si has pas venut ici per aprendre el patuès, Disais encore? Ah oui. Et le segala per vous, de què encore? Però jo, de que un cop era, dicevo que era un resiu pauro.
com vos ho dic, Bessiaido. Segalà, que vol dir segle. Ma jo hi per io pas de... Après ça, vous y direz que le paysage a bien cambiat, que nous avons des parts, des castagniers, Ah oui, d'accord? ah oui, ah oui. Mais bon, Bessiaido, el cristià m'hem passat de mentir. De nostra vida hi ha de castanyal que se su arrabados, de terreny que se su metuts en cultura, que era de frisos, que era de Burgo. Me suveni de tot. La castanyal de Besús, en Faso, que di Cantaviti, hi havia un arborio, o so pas, hi havia una castanyal que faceva 7, 8, 10 hectares. Me suveni que l'arrevero, Et le monde a bien eu une secadou? Ou pas? Per la castanya, avui, bravament, si és avui. Avui. Il y a encore des secadous? O pas plus a coses de molit, Per de què rabat els castanyers? O de rabat? Per mettere el terreny en cultura, per fare de recoldos. Perché la causa ho permettió. Il terreny ho permettió, la castagna ne tirava un pascat de profit de res. Sì, la castagna, per esempio, lo quagliù, che me l'aveva la missioneso, cante de cose vi intendere che erano los ports del lavorio che non avevo sortit. Per de què? Perquè los ports los foteu de fora e se n'anava a pensar de castanyes. A quello solo revengueu que ne tirava de castanyes. Ah, va clar.